Hello, waramutse neza nizere ko weekend yawe yagenze neza. Ngwino nkubwira amakuru agezweho wari kuvugwa muri iki gitondo mu binyamakuru bitandukanye by'umwihariko n'amakuru yavuze muri weekend dusoje. Ikaze ariko mbere gato banza ukore subscribe niba utarayikora, like, share ndetse utange n'igitekerezo cyawe aho hasi muri comment. Ikaze. Reka aya makuru tuyahere ku kinyamakuru Umuseke akadomo Rwanda. Ndakubwira ko abantu 9 bakomerekeye mu mpanuka y'imodoka. Ni mu karere ka Kamonyi impanuka y'imodoka ebyiri zo mu bwoko bwa minibus yakomerekeyemo abantu 9 bavaga i Kigali n'abavaga i Muhanga. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Runda Ndayisaba Jean Pierre Gide yabwiye ikinyamakuru Umuseke ko iyi mpanuka yakomerekeyemo abantu 9 yabereye mu mudugudu wa Nyagacaca Kagari ka Ruyenzi umurenge wa Runda saa 4 n'igice za mu gitondo kuri iki cyumweru tariki ya 7 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026. Gitifu Ndayisaba avuga ko abagenzi bari muri izo modoka bamwe bavaga mu mujyi wa Kigali abandi bavuye mu cyerekezo cy'Imuhanga. Ati abagenzi 9 tumaze kumenya ko aribo bakomeretse bakaba bajyanwe mu bitaro bitandukanye. Ndayisaba avuga ko usibye uwo mubare w'abakomeretse bajyanwe mu bitaro nta yandi makuru baramenya y'abashobora kuba bahasize ubuzima. Atandi makuru arenze kuri ayo mwayabaza abashinzwe umutekano wo mu muhanda. Gitifu Ndayisaba yavuze ko abakomeretse bajyanwe mu bitaro bya Remera Rukoma, iby'Ikabgayi ndetse n'ibitaro bya Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Hari umurambo w'umwana wabanaga na sekuru wasanzwe ku mucanga. N'ubundi mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Kamonyi ikinyamakuru Umuseke akadomo Rwanda kiravuga ko ubuyobozi bw'umurenge wa Mugina buvuga ko bwakiriye amakuru avuga ko hari umurambo w'umwana basanze ku birundo by'umucanga. Inkuru y'urupfu rwa niyo byose eri w'umwaka umwe n'amezi 6 rwabereye mu mudugudu wa Gishari mu kagari ka Nteko umurenge wa Mugina. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mugina Munyakazi Epimake avuga ko inkuru y'urupfu rw'uyu mwana bayibwiwe n'ubuyobozi bw'umudugudu, akavuga ko uyu mwana yabanaga na sekuru ubyaranye na kubera ko yamumusigiye agiye gushaka undi mugabo. Gitifu Munyakazi avuga ko sekuru yasize uyu mwuzukuru we mu nzu agiye gusoroma imboga hirya y'urugo, avuyeyo abura uwo mwana. Munyakazi avuga ko yabibwiye mudugudu nawe atabaza inzego zitandukanye harimo ingabo, RIB, polisi ndetse na DASSO barahagera. Gitifu akavuga ko babajije sekuru abwira inzego ko atamenye intandaro y'urupfu rw'umwuzukuru we. Gusa uyu musaza avuga ko hari undi mwana bongeye kubaza, avuga ko bakinaga na nyakwigendera ariko aza kumusiga ajya mu rugo kubera ko ababyeyi bari bamuhamagaye. Gitifu umurenge avuga ko hafashwe umwanzuro ko umurambo w'uyu mwana ugomba gukorerwa isuzumwa ku bitaro bya Kinazi kugira ngo hamenyekane icyaba cyamwishe. Tukivuga ku nkuru zitari nziza, mu mujyi wa Kigali imodoka igemura ibicuruzwa yahiye irakongoka. Imodoka yari ivuye kugemura ibicuruzwa yafashwe n'inkongi y'umuriro irashyira kongoka. Imodoka izimya umuriro ya polisi ishami rishinzwe guhangana n'inkongi yahageze yamaze kwangirika cyane. Byabaye amasaha 3 z'amanywa mu kagari ka Nyagatovu umurenge wa Kimironko mu karere ka Gasabo. Kubw'amahirwe wari utwaye imodoka yavuyemo ari muzima ndetse abasha kurokora ibyangombwa bye. Uyu musore uri mu kigero cy'imyaka 36 y'amavuko, ikinyamakuru Umuseke wamenye ko yitwa Yves, akaba yaratwaye imodoka yo mu bwoko bwa Kia y'ikigo Afrifarm Agriculture Business. Yadutangarije ko imodoka ye yagize ikibazo cya circuit y'amashanyarazi biteza inkongi bigeraho kuzimya abyifashije byanga. Ati imodoka yanjye kugira ngo itangire gushya insinga zakoze circuit fata kizimya mwoto ngo nyizimye biranga. Yavuze ko ashimira polisi y'u Rwanda yamutabaye ubwo yasanze imodoka yangiritse. Yves avuga ko imodoka yari ifite ubwishingizi agasaba atwara imodoka kwitwararika bakajya bakoresha imodoka kandi bagahora biteguye. Imodoka yahivuye kugemura amagi ku buryo yahiye nta bindi bintu by'agaciro kanini birimo. Mu mpera z'iki cyumweru tuvuyemo kandi humvikanye inkuru y'urupfu rwa Rangwida wamamaye mu ikinamico Urunana bavuga ko yitabye Imana. Nyirabagande Drocelle Fridaus uzwi nka Rangwida wamenyekanye cyane binyuze bw'ikinamico Urunana yo kuri Radio Rwanda yakinagamo yitabye Imana azize uburwayi. Amakuru y'urupfu rwe yamenyekanye mu gitondo cyo kuri iki cyumweru tariki ya 7 Kamena 2026 yemejwe na Urunana Development Communication bakoranaga ndetse n'ubuyobozi bw'umudugudu wa Itetero murenge wa Nyamirambo aho yaratuye. Umwe mu bantu bakiranye na Rangwida mu Runana yabwiye ikinyamakuru Igihe ko uyu mubyeyi w'imyaka 64 y'amavuko yaguyiwe mu gihe yari afite akazi azajya gukora Nyamasheke mu cyumweru gitaha. Ati nibyo yitahiye nyine ntabwo ari igihuha. Yakomeje asobanura ko iby'uburwayi bw'umuvuduko w'amaraso bivugwa ko yaba yazize
atahita abyemeza cyane ko yari amaze iminsi akora imyitozo n'akazi gatandukanye kajyanye n'urunana. Ati ntabwo yaguye kwa muganga, ntabwo byaba byatewe n'indwara. Mu bitaro bahamuzanye mu gitondo yamaze kwitaba Imana. Yakomeje abwira ikinyamakuru Igihe ko yaryamye ari muzima, nta bimenyetso by'uburwayi yari afite kandi aganira ibyo mu kazi no mu rugo nta kibazo gihari. Umurambo wa Rangwida wahise ujyanwa ku kigo nderabuzima cya Rwampara giherereye mu murenge wa Nyamirambo wo mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Mu mwaka wa 2000 nibwo uyu mugore w'imyaka 64 y'amavuko yinjiye mu bakinnyi b'ikinamico Urunana. Rangwida cyangwa se Mukamisha asize abana 4. Mu karere ka Karongi hari abanyeshuri bahaye uwababereye umurezi inzu y'ishimwe ya miliyoni 14 z'amafaranga y'u Rwanda. Abarimu bari mu kiruhuko cy'izabukuru n'abakiri mu kazi bashimiye abanyeshuri bize mu ishuri ry'ubuhinzi n'ubworozi rya Yave Kabutare mu mwaka wa 1996 bahaye Kibambe Nziyumvira Methode wari umurezi wabo ishimwe ry'inzu ya miliyoni 14 z'amafaranga y'u Rwanda. Kimwe n'andi mashuri yisumbuye, ishuri rya Yave Kabutare mu mwaka wa 1996 ryigagamo abanyeshuri barimo n'abakuze. Kari akazi katoroshye by'umwihariko ku barezi bashinzwe imyitwarire y'abanyeshuri. Nubwo byari ibihe bigoye, abarezwe na Nziyumvira Methode wari ushinzwe imyitwarire yari prefet de discipline, icyo gihe bavuga ko yabatoje neza kinyabupfura n'urukundo. Raymond Chrétien wavuze mu izina ry'abanyeshuri batanze iyi nzu yavuze ko bamenye ko uyu mubyeyi wabareze bagakura yagiye mu kiruhuko cy'izabukuru agikodesha. Ati twabigiyemo inama nk'abana yareze tumugurira kiriya gipangu cya miliyoni 14 nk'ishimwe ry'uko yatubereye umubyeyi mwiza, aduha umwanya, aduha urukundo, aduha uburere. Nziyumvira Methode wahawe inzu mu kagari ka Kibirizi mu murenge wa Rubengera mu karere ka Karongi hafi yaho yaratuye mu nzu y'ubukode, yavuze ko icyatumye atabasha kugura ikibanza ngo yubakire ari ukurihirira ishuri abana 5. Gervais Mukiza wabaye umurezi mu bigo bitandukanye by'amashuri birimo na TTC Rubengera kuri ubu uri mu kiruhuko cy'izabukuru, yavuze ko ari ubwa mbere abonye abanyeshuri bahaye umurezi wabo impano y'inzu. Ati abanyeshuri muri Garukushime basanzwe bashimira abarezi babo bakamuha impano, ariko n'ubwa mbere mbonye abanyeshuri bahaye umurezi wabo ishimwe ry'inzu, biduteye ishema nk'abarezi twese mu gihugu. Umuyobozi wungirije w'inama njyanama y'akarere ka Karongi Nyamurinda Kote yavuze ko iri shimwe hari umusaruro w'urukundo rukwiye kuranga buri murezi wese. Minisitiri w'Intebe Dr Nsengiyumva Justin yatangaje ko abantu badakwiriye gukomeza gutekereza ishyirwaho ry'umushahara fatizo, ahubwo ko hakwiriye gushyirwa ingufu mu kongera umusaruro, kubera ko umukoresha wabonye umusaruro mwinshi nawe nta kabuza yongera umushahara wabawumugejejeho. Ibyo nibyo yagarutse mu kiganiro n'abanyamakuru cyo kuri wa gatandatu tariki ya 6 Kamena 2026. Umushahara fatizo uriho mu Rwanda washyizwe mu mwaka wa 1974 ungana n'amafaranga 100 ku munsi kuri buri wese ukorera abandi. Ingingo ivugwaho kenshi abantu bayihuza n'izamuka ry'ibiciro ku masoko, nyamara ibyo batahana mu mufuka wabo byo bitiyongera. Minisitiri w'Intebe Dr Nsengiyumva yavuze ko urebye uruhande rw'umukozi abashaka ko amafaranga yiyongera, ariko wajya ku ruhande rw'umukoresha ugasanga birazamura ibyo akenera ngo akazi gashobore gukorwa. Yatanze urugero ku muntu ufite uruganda cyangwa kiri gikorwa gikoresha abakozi ashobora guhemba buri wese 50,000, umushahara fatizo wajyaho bigasaba ko ahembwa 80,000. Avuga ko haba habayeho kongera amafaranga rwiyemezamirimo asabwa kugira ngo ikigo cye gikomeze gukora. Yasobanuye ko abakozi basigaye mu kazi umushahara wabo wiyongera, ariko agiyeho aba ari ya yandi yahembaga abakozi basezerewe. Dr Nsengiyumva yavuze ko kongera umusaruro byatuma imishahara y'abakozi yiyongera mu buryo bworoshye. Yagaragaje ko mu Rwanda hari ikibazo cyo kutabyaza umusaruro uhagije ibyo abantu bakora, kubera ko haba mu buhinzi usanga nk'ibigori abantu bahinga hegitari igasarurwaho toni 2, nyamara bashobora gusarura toni 8 kuri hegitari 2. U Rwanda rushimangira ko ruzajya rushyira imbaraga mu kongera ubumenyi n'ubushobozi bw'abakozi ku buryo batanga umusaruro ujyanye n'igihe. Minisitiri w'Intebe Dr Nsengiyumva yavuze ko hagezweho guhanga imirimo myiza isaba ubumenyi bwihariye kandi ihemba neza. Raporo y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare ku bashomeri n'abakora mu Rwanda
yagaragaje ko imirimo mishya yahanzwe mu mwaka wa 2025 idashamikiye ku buhinzi ari imirimo irenga 238 bigaragaza aho kwiyongera ku gipimo c'8.9% ugereranije n'umwaka wari wabanje. Sosiyete y'u Rwanda ikora ingendo zo mu kirere Rwandair yahagaritse gutwara abagenzi bajya muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu bavuye muri Sudani y'Epfo, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Uganda kubera icyorezo cya Ebola cyagaragaye muri ibi bihugu. Ku ya 6 Kamena 2026 nibwo UAE yatangaje ko yahagaritse kwakira abaturage bavuye muri ibi bihugu bya Afurika mu kwirinda ko iki cyorezo cyakomeza gukwirakwira. Yahagaritse kandi ibijyanye no kubaha viza. Mu itangazo ryashyizwe hanze na UAE yatangaje ko izi ngamba ziri mu murongo wa UAE wo gukumira no kwirinda hagamijwe kongerera imbaraga gahunda z'igihugu zigamije kwitegura no guhashya icyorezo cya Ebola. Mu kubahiriza ingamba zafashwe, ku wa 6 Rwanda yatangaje ko itazongera gutwara abagenzi bava muri Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Sudani y'Epfo bagana muri iki gihugu. Itangazo ry'isosiyete ikora ingendo zo mu kirere rivuga ko kubera ingamba z'ubuzima hari ingamba zikomeye zashyizweho ku bagenzi bagana muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Yakomeje kandi ivuga ko abagenzi batazemererwa kurira mu ndege mu gihe baba bavuye muri Sudani y'Epfo, Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abandi batazemererwa kurira indege nabo banyuze mu kindi gihugu ariko baturutse cyangwa banyuze muri ibi bihugu. Abatarebwa n'iki cyemezo ni abaturage ba Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ndetse n'abafite pasiporo z'abadiplomate. Kugeza ubu Abanyarwanda n'abaturarwanda baracyemerewe kujya muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, cyane ko nta cyorezo cya Ebola cyari cyagaragara mu gihugu. Minisitiri w'Intebe Dr Justin Nsengiyumva aherutse kumara impungenge Abanyarwanda ku cyorezo cya Ebola gikomeje kugaragara mu karere, hashimangira ko igihugu cyiteguye bihagije. Yavuze ko u Rwanda rukomeje imyiteguro igamije guhangana n'iki cyorezo. Yakomeje kandi yizeza ko abaturage bitewe n'izi ngamba u Rwanda rwafashe rudadiye ku bijyanye na Ebola. Ku itariki ya 1 Kamena 2026 nibwo Rwanda yasubukuye ingendo zijya muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu nyuma y'uko zari zasubitswe kuva ku 28 Gashyantare 2026 ubwo intambara ya Amerika, Israel na Iran yatangiraga. Mu cyumweru indege ya Rwandair igiye muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu inshuro 5. Virusi ya Ebola ikomeje kuzaza akarere, niyo mu bwoko bwa bundi buryo. Abamaze kuyandura muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barenga 480 mu gihe abo yishe ari 86. Muri Uganda abayanduye ni 19 mu gihe abo yishe ari 2. Muri Sudani y'Epfo nta murwayi n'umwe urahagaragara, gusa iki gihugu cyashyizwe mu bigomba kwitonderwa kubera ko gihana imbibi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda, kandi kikaba nta ngamba zifatika cyashyizeho mu kwirinda iyi virusi ya Ebola. Nka bundi buryo yabonetse bwa mbere muri Uganda mu mwaka wa 2007 na 2008, yandura abantu 149 yicamo 37. Mu mwaka wa 2012 yagaragaye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gace ka Isiro, yandura abantu 57 yica abantu 29. Mu bivugwa hanze y'u Rwanda ndababwira ko Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yikuye mu kiganiro yagiranaga n'umunyamakuru wa NBC kitarangiye kubera ibibazo uyu mugore yamuhataga, undi akananirwa kubyihanganira. Muri iki kiganiro kizwi nka Meet the Press cya NBC cyashyizwe hanze ku ya 7 Kamena, no kuvuga ku munsi w'ejo hashize ku cyumweru, Trump yavugaga ko amatora ariko muri Leta ya California n'ayabaye mu mwaka wa 2020 yabayemo uburiganya. Umunyamakuru asaba ibimenyetso, undi aho kubitanga ahita yivumbura. Inshuro nyinshi Trump yakunze kutavuga rumwe n'ibinyamakuru bitandukanye, kenshi akabishinja kubogama no kumwibasira. Iki kiganiro cya Trump ndetse n'umunyamakuru cyabereye ahantu hakorerwa ubuhinzi. Trump yari yitabiriye inama yiga ku buhinzi yabereye muri leta imwe mu zigize Leta Zunze Ubumwe za Amerika. NBC yavuze ko Trump yikubuye ubwo ikiganiro cyari kigeze ku minota 50, hari ku ya 5 Kamena 2026. Muri iki kiganiro kibanze cyane ku ntambara ya Iran, Trump yahatwaga ibibazo cyane, akagaragaza ko Amerika yagombaga guhagarika Iran ntibe yagira intwaro za kirimbuzi. Mbere y'iminota 6 ngo Trump yivumbure, we n'uyu munyamakuru bateranya amagambo ku mushinga wa Minisiteri y'Ubutabera ko miliyari hafi 1.8 z'amadolari wo guhindishyi abantu bavuze ko guverinoma ya Amerika yabakozeho ipereza ku mpamvu za politiki. N'umushinga wanenzwe cyane n'abagize inteko ishinga amategeko kubera ko bavugaga ko bishobora kuzatuma
abakurikiranyweho kugira uruhare mu myigaragambyo y'abatarishimiye gutsindwa amatora kwa Trump mu mwaka wa 2021 yabereye mu ngoro y'inteko ishinga amategeko ya Amerika bahabwa indishyi. Havuzwe kuri iyo myigaragambyo, Trump nyuma yongera kwibutsa ko amatora mu mwaka wa 2020 yatsinzwemo na Joe Biden ko yabaye mu buriganya. Trump yanagarutse kandi ku matora y'ibanze yabaye muri leta ya California ku itariki ya 2 Kamena 2026 aho ubu hari kubara amajwi. Ni amatora agena abazitabira amatora rusange za mu Gushyingo kwa 2026 hatorwa abagize inteko ishinga amategeko n'abandi bayobozi. N'umujinya mwinshi, Trump yagize ati ushobora kuba uri umunyabinyoma cyangwa igicucu. Arakomeza ati reka dusoreza nuko nareshyaga, wakoze inshuti yanjye ugira ibihe byiza. Umunyamakuru yashatse ko ibiganiro na Trump cyakomeza, ariko perezida wa Amerika amuca mu ijambo ati nicaranye nawe mu mvura isaha yose, naguhaye umwanya uhagije, mugomba kugorora amakuru mutanga. Murabizi ntabwo igihugu cyaba igihangange gifite itangazamakuru riyobya abantu. Mu buryo bw'amarenga, Trump yahise asaba abari inyuma ya kamera ko bagenda, ati twagenda, ahita avaho ikiganiro cyaberaga. Mu myidagaduro i Burayi n'ubundi, Kirikou Akili uri mu bahanzi bagezweho muri iyi minsi Burundi arembeye cyane mu gihugu cy'Ubufaransa hamaze iminsi bivuga ko yarozwe. Uyu muhanzi agifatwa yahise ajyanwa kwa muganga igitaraganya, ndetse ubu bari gutora agatege. Mu gitondo cyo kuri iki cyumweru ejo hashize nibwo Kirikou yagiriye ikibazo mu mujyi wa Lille aho yari amaze iminsi, hahita hiyambazwa imbangukiragutabara yamujyanye mu bitaro. Nyuma yo kugezwa ku bitaro akitabwaho n'abaganga ku mugoroba w'uyu munsi, yari yongeye gutora agatege nubwo atahise ataha. Umwe mu bantu bamuri hafi yabwiye ikinyamakuru Igihe ko uyu muhanzi yagize ikibazo cyo kurogwa, ariko kubw'amahirwe yitaweho n'abaganga. Kirikou Akili ni umwe mu bahanzi b'abaraperi bakunzwe cyane mu Burundi. Amazina yasanzwe ni Yusuf Akbar Niyonkuru. Yavukiye mu ntara ya Ngozi. Yanyuze mu buzima bugoye bw'ubukene bwatumye ajya kuba mu muhanda, ariko ntiyacika intege ku ntumbero yari afite zo gukora umuziki. Yatangiye kumenyekana mu mwaka wa 2018 abikesha indirimbo Soma Namba. Nyuma haza gufashwa n'abahanzi bakomeye barimo Big Fizzo bamwinjiza mu rugendo rw'umuziki nk'umuhanzi wabigize umwuga. Yakomeje kwamamara binyuze mu ndirimbo zirimo Washa, Binwa, Ahanihe. Yamugize umwe mu bahanzi bafite izina rikomeye mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Na imwe mu makuru akomeje kuvugwa ku bitangazamakuru bitandukanye hirya no hino haba mu Rwanda no hanze y'u Rwanda, cyane n'ayavuzwe mu mpera z'icyumweru dusoje. Ese wakoze subscribe niba utarayikora, kanda aho hasi ukande subscribe, nurangiza ukore like, share ndetse utange n'igitekerezo cyawe, icyifuzo cyangwa inyunganizi aho hasi muri comment. Reka nsoreza aha dusubire mu masaha ari imbere.